On dit ça, bando de gourmandas. Et oui, que se van plear au vente, que van foutre per tot. Non. Oui, not de pegayada, not personatge destimborlat, not plap sudavantau. Oui, que l'épisode met. La cuisine. Subjecte dus granas, subjecte sense fi e la nostra regió, on trobam tant de bons produits, de receptes de tria e també de grans gourmands. En tot aquest episodi, cabe bihami de contar una història. Imaginat, un matí d'hivern, qui griseia, un retapela, tot humidus. Lo pai, a qui uguiat, que ja se du despuix ber pausa en un car. E la melancolia cuprèn. 20 ans après, medix matí d'hivern, medix grisaia e lo medix bus. Mes adar lo guiat a sedut que lo bost servidu. Qu'avem besoin tot dus da conort e de coratge, e so qui se'n van baia qu'ei en un petit tros de paper alumini e qu'ei enquer tebe. En l'obri, qui trobam un beroi tros de pa crustinus. De hens qui averam hicat e pausat douçament dues lesques de ventresco, de casa, un xic padenades e dus ueus frits. Quan tornaram barrar l'enterpa, que aram creva lo millor, qui embeberà l'humedut. Aquest enterpa que pot semblar un bet non arre, mes que una història. Mai bona que ho preparava en tau pai, e lo pai come preparava au sutur. A moment de craca de hens, ne l'averi pas escambiat per arre. Qu'avem tots un subier de mainat du plat, du sup ou du coca preparada per un gran mai, un tanta, un mai ou un pai. Lo subier du gust especial, qui mai tard essayaram de tornar a trobar, mes en de balas. Subent que són plats d'una gran simplicitat, mes que us avem enradigats a un mei pregun, que són los du co, o du subier, o du temps irus. A cops les causes ne s'expliquen pas, mes mecanica. Bei bun! Papà, mi pas buna che ventresco di casa? Che io? Ah.